Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ni pagayam am Meredith adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan am Meredith. Umuna iti amin, kablaawan kayo itinaimbag nga aldaw adanunan da ito'y nanumo asurat ko. Sapay la kumata nakaradkat kayo akanayon. Nakapagsurat takayat ko akid dawen ti kapanunutam. Iti parikot asang sangwak iti agdama. Bueno papagayam, intay denggen ti panakay drama ti pakasaritaan ni Meredith. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anyamat nan, didak met aramiden apungan bumabaak sa laon. Sorry miss. Nakaturog ak maten. Napuyat ang amin. Umakaraklangan ije bangir atugaw. Saan? Wano saan, tumakdaraklangan. Sorry miss. Di ka kumanagungan. Madadaal ti pintas mo. Magungat ka. Sagani Noel. Kaya tapno sana ka makaturog dito ibas. Agsarsarita taman kit di. Anya nga iti bagak. Awan ti maistorya. Sige ka. Maturog ako manen. Agsanggirak manen iti abagam. Kung ako nung alas 3 ti sangpot di basa naglugana. Anya ti oras na, alas 6. Ay na, kasanumat ngamin. Namin ano ang nadadaulan jibas. Meredith? Agkita ta Agteksaktoken ka. Oy, asino day dyan? Awan? Kumikita pa ilaan ka Agbabay ka mat ngaminan Nambarak ngay. Naamam mom itibas? Ay na, kinasarsari taklatan atap no saan ang makaturog. Kasano, pagpungan ng nakmat. In fairness, cute. Anya tinagan na? Ay, Noel ka no. Oh, sige, mang para ak nga rodan iti taksit agawitan. Amo ka nabanugkan. No call center, ti kayat mo. Ado ti pangisarkakan ka. Ay, uwan man, kayat ko Day talaang, tapuyat ti kalaban mo. Kabaulam ti agpuyat? Una, Mala, umay ka nga rodan tamangantan. adda manin umawawag. Ay, nagdagulit lakid din aya day di alalaki. Asino aya day ta? Ay na, jay na amok ijay bas Sungbatam nga minan Sinong batak namin sanun, nagtungtong kami. Ita, umawag manan. Ay, dagulit talaga. Na love at first sight kan ka? Ay, miss. Sika manan. Kasanoan na amuam adito'y call center ti pagtrabahwak, ha? Amom. Tiagay ayat. Aramidan na ti amin. Tapno maaram na ti balasang akurusonada na. Anya? Kabisadok dito'y Manila. Dito'y akadin makal. Nagawid ak lang iti probinsya. Gapot a pinasyar ko da lolo kan lolak. Diyak pa'y unay kabisado dito'y. Iso nga orayak di kasinsin ko. Kaduan kan. Itulod ka ni iti pagdagdagusan. Yam agmeriendata pa'y. Ala, umay kan. Iso ka di day dyan, Noel? Tinang itulod kan ka dito boarding house? Wan, iso. Uy, nagporma si ka. Gwapo pa Turog met. Urayan Okay, agar-aram kan. Siguro. Sungbata mon. Mayat no adati kanayon amang itultulod kan ka. Apay anak kapulas ka. Ada date ka ni Noel?
Ururayat nga rod. Kuna na adagasan na. Ang mga nung kasapulam ti chaperon. Siya kun No kaya't na sumurot ka. Ang apay nga'y, awan matan. Oh, di awagam nga minan. Ay, jak nga rod makontak ti cellphone na. No makontak mo, damagam no mabalin a sumuro takada kayo. Tagpalag sa kadagosan. O sige. Ay, sapay 1 year anniversary ni ita. Kaano lang, hindi agar-aram kan ka? Ita, 1 year anniversary yun? Nabayag ijeruar anang ururay ka ni Noel. Rabiin, isungain mo na gakon. Apay ana aramid na kanyak ti kastoy. Anya ka lakit din, aya. Saan ka ngagsangit akasta? Ang mga no adalaang napasama kan kwa na. Iso asan na imay? Linukunak lang ni Noel. Anya ti kayat mo? Ipapulistan, ta sinaktan na ka? Ha? Insan, mapugpukaw di ID. Sa anak ang makastrak iji call center. Katwan nagapukawam. Dito'y lang ang building ti amo. Anya floor. Nagdakal na ito a building. Sa dino ayang amin tinapnapanan. Miss? Ah? Ay, din dito niya. Ha? Ay na, agyam anak. Talaga aday ito ti birbiro ka. Natinag mo di ground floor. Nagsingpat kan, manong guard. Leonard tinagan ko. Siyak di baro agwardya dito yung building. Da kayo. Mabalin ka dito makiamam mo kada kayo. Insan, ag-duty ako na. Maturo kakpay, tanagmalmalam ti chotik. Inspirado kan sa asumrek gapo ka ni guard? Ay nadyak pa'y lakayat ti agayat. Nasakit pa'y laeng ti pusok asinaktan ni Noel. Ay, jak kayat adakda kamatam tinagan day di Anuel. Awan serbi ti boyfriend mo. Amom, panagkonak. Kursunada na ka di guard. Ay nainsan, nalipatak pa'y kit din no kasano ti agayat. Di ka man nagsao iti kasta. Di mo kunaan akalpasan ti dua atawan. Saan ka pala ang anak get over kan ni Noel? Good morning, ma'am. Good morning. Ma'am. Mabalin ka din nga awisan itong day off mo? Ko, maturugak matain ton day off ko. Kuha. Itong at dati wayam, Saan kamot ngamin ang malipatanan, ma'am? Kanayon latan nga arapahapak day talangam. Anya timbagam nga oras nga umay nakadagasan ni Leonard. Alas 10 ko na. Ngamat kan, urayan na kan. Anya, alas 8 pa'y laang. Anya ngay tiraramidan na ditoy. O din kan kasarita. Agsarsarita kayon uri awan ka asaskan na abanag. Anya! Kinapod na, Meredith. Saan ko pa yung napadasan tinakyayan ayat? Tapay. Pilpilyok ti babae nga ayat. Ngam itata nakita ka. Aramidok ti amin. Tapno ayatan nakman. Anya? Pangasim ti kan na kumay ti kundaway, Meredith. Ipanagnak ko kan ka. Asikalan ti babae nga ayat iti tungpal biyak. Kablawan ka, insan. Apay nga rod nga agluwa ka ngay. Ay, umisam ka man. Madadaal day ta make-up mo. Ay, nainsan ka aldawan ti kasar ko. Agsangsangit ka kasta. Ngamin, nakiasawa kan. Asino ba tikat-kadwak ni boarding house? Maki-boyfriend ka mat ngaminin ta maki-asawa ka. Panay mo't babaero, nagitilang laki. Imbagkan ka tanasarakan di right man mo. Insan, damagam man ka ni Leonard. No, adapay ka sinsin na akas kan kwa na iti kinasimpa. Ha? O sige, bayam. Damagag kan kwa na. Taibiro kan na ka. Ani, umadanitan pag naidan na iti papaaramit ko abalay ta.
Nagdakil mat una yun dayto yan. Una, tapno da pagayayaman da gitagbalin nga anak ta. Imagakmat kan ka, kaya't puti adong anak. Ay na, narigat tibiyagan niya. Sigag danag. Lima lang yung kaya't kung anak ta. Ha? 5 laang? Nagadun? Kabailan kayo abiyagan. Malaksit da, dati napinta sa trabaho. Nalawa pa iti tagami. Iso asaan kayong agbisin iti denak. Imbag man, ta makapagpa-share ka lakta. Apay, dakis aya insan. Kut, ada nasawa. Ay na, okay lang ang kinilakay ko. Maaramid ko amin na kayat ko. Awan ti maiparis kan kwa na. Nagswerte ka kit din aya ka ni Leonard. Talaga dagiti do nga anak ni. Inyalaan na iti yayada. Iso ang makapasyarak lata. At apay bukod mo aluganan. Ay, jak kumakayat, tadyak amo ti ag-drive. Ngam ipilit na mat. Di na kano kayat amarigata na nga ag-commute no kastang adda pa pa na. Baknang matgayam ti asawam. Ad-addan asing maya at ibiyag mo. Jakla pagarupan abak ng gayam ti pamilyada. Excuse me? Ama mo? Siya ka di ti kasarsarita, miss. Wen, si ka ni Meredith. Saan ka di? Wan? Kabsat ko ni Noel. Noel? Wen, Agawitan isan. Bayam nita babae. Amang nuis kam dayta. amo ka na bayag saan kayo nagkita ka ni Noel? Kaya't na ngamin nga agsarita kayo. Oh my God, agawitan isan. Kwa. Itad ko lang ang tinumber ko kan ka. Taitad munto kan kwan. Manong Noel, dahito tinumber ni Meredith. Agyaman na kading. Anya ti ramidam ita? Awagak. Tapnoan niya. Agkid dawak iti pamakawan. No mapakawan na kapay Si kantumot ngamin. Ita, maamiris mo nga isugayam ti babae akayat mo. Nagswerte ka lakit din di ta misis mo aya. Nagsimpat kan nakaanos. Wan manang. Isong araw niya naramid ko ti amin. Tapno makikalay sa kanyak. Mangan kayo lata, mangan na. Sige lang, manang. Mangan ka lata. Di ka agbabain na. Adutin luto. Isumat lagayam alumuklok mag ni Leonard. Tanalaing ka nga agasikaso. Podno day ta manang. Kunak nga rod nga ag-diet. Ay, mabit lang, manang Mga laak lang iti danom. O sige. Ito umawang. Sungbatak man lang. Hello? Hello? Ni Noel daytoy. Malagip na kanibay. Noel? Mamimiss kan, Meredith. Kaya't ka kumamakita kan makasarita. Meredith, honey. Jay danom ngay. Umayan, busy Adar aramida. Adda na sawang. Adan. Mabaling taratamat kita saan ka di. Amok. At dapay lang panagayat mo kanyak. Anya? Pangasim. Agkita ta kuma. Ibagam no kaano ken no salino. Anya? Kasla kayat ko ti makisinarak kini Noel para iti maudi agundaway. Tapno agbalin a formal ti break up me, Mr. Lonely. Ken tapno saan nakon a disturbuan pae. Balakadan na kuma. Tuy pagayam mo, Meredith. Meredith, pagayam ko, saan mon apirjen tinasaya at a relasyon nyo iti asawam. Umanayan na nakipag-break ka iti ex-boyfriend mo, babaan iti cellphone. Ket agpatinggalaangan dita ti amin. Amok anaragsakan iti biyag mo. Saan mo ko mga itulok, aburiburan ti ex mo, ti pamilyam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Meredith,
Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken itimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.